Kublai pi barong nakaliang kadudashin kendra Shillong ibidian subhai pi shini katup kubor menta kajanmit. Shaban paish ki kubor babanya inyepet shwai ki mat bakongsan. Betak ke Supreme Court ya ke sarkar kami ban penyang ki ying bisha bekerpang hapot drip hosni nak bentar ki mukaduma POCSO. Tahu ke KJDC ya ke komiti ban kepi penya iki jerit-jerit halor ke Village Administration Bill. Pengkup buram ki nokma ka rilom karo ya Menteri Rangbau Konrad Sangma nak benda ke jingjap halor ke jingikun persya ya ka NGT. Ban menjul ka KJDC ya ki bel ban penkil tulap ban jing mentoi ki MDC. Ki kubor ki babnya kayeng bihar ba kli do gari ke Supreme Court ne ke sngi kala betha ek sarkar kami ban penyeng ki yeng bihar hapon riposgi haka jokopor bantung ye ki nongsat an ban kami haka bayade ba ki kam thombor persya ki khulung khna ka bench hapo ka jinglam khamad Chief Justice Ranjan Gogoi bakintub yu Justice Deepak Gupta ba Justice Aniruddha Bose kala betha ban penyeng ye ki centrally funded exclusive court haki district ki bayo pediang yakumba shispa tili ki mokaduma bala pengat hapo ka Protection of Children from Sexual Offence Act lani POCSO. Kaluk Sabha kalayatai halor ka Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill arajar khat khandai ne ka triple talaq bill. Katay ka bill katmu ban pinbana ba ka triple talaq ka long ka babe an. Umendri katanad an u Ravi Shankar Prasad ulaong ba wat hadien ka jingbetha nakaliang ka Supreme Court persya ka triple talaq katay ka dangyat beteng haki benta baper jongkari. Ulapan siya bakatay ka bill kamlong ka baper siya ya kanu ka kinho nenyam but they ban ped ya ki limba ki yik kmat ka politics. हमारे मुस्लिम समाज की बेटियों को, बहनों को, खवातीनों को इसी प्रकार से छोड़ दिया जाए? तीन सवाल खड़े होते हैं सर। पहला सवाल है, अगर दुनिया के 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों ने तीन तलाक को नियंत्रित किया एक प्रकार और दूसरे प्रकार से, तो हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, ऐसा क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए। Deputy Chief Executive Member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Penyat Singh Siem habakren hakadorbar hinegasngi ulaong baga Executive Committee batamai kala thaw ya ka Law and Traditional Affairs Committee ban penlong ya ka jinkmi benya halor ka jirwat jong ka Village Administration Bill. Habajubab ika jinkali jong MDC ka Congress uba Ronnie V. Lingdo hakapor kenta kali jinkali hakasi khadu jong ka dorbar liur ka KHADC. Uba siem loong bakani ka committee kalalam kamad da uba Bindu M. Lanong kansa pilajimut ru halor ka land bill arjar khatpara kabala pinsyay siya ka council da ka sarkar. Kadorba liur jong ka Jantia Hills Autonomous District Council ane JHADC kala sedang mentakesngi. Unang yalam kaliang persya uma A. Andrew Shulai ulawanra ika resolution halor ka jingduna pisa jong ka council. Habapai siya kaliang sinsyar uma Andrew Shulai ulakadaw baka jingduna pisa jong ka council menta kalong nakadaw ka jingbuan palat jong kinong tray. Haswa ya kani habajubab ya ka jingkali kabalabo da UMDC ka seng Congress u Holando Lamin hakakenta kali jingkali executive member ba kmi ya katanat puli puti u Dr. S. Shangpung ulapente bakidan new pusantili ki lower primary school ki bapenya da ka JHADC bat kidan laispa arpun nyongot kinong hikay ki bahikay hakini ki school.
Menteri Rangba Kejala Meghalaya Konrad K. Sangmainan Kesngi Ulasyapan Kopburam Haka Darangre Nokmas Welfare Association Jongka Nogal Bibra Hadian Kejing Job Jongka Sorka Banwan Rabiang Yaka Kamti Dawyong Kabala Kang Daka National Green Tribunal Haka Jinyan Lang Kabla Long Hashinong Pathal Gitim Hasaut Garo Hills. Haba ay jingkren haka ni Kesngi Menteri Rangba Ulapen Pau Bakani Kejingwan Rabiang Jongka Sorkar Jela Yaka Kamti Dawyong Kadai Kejingpen Urlong Yaka Kabaka Sorkar Kalakular Yaki Padba Hashwa Ka Election. Ula ongru baka yung bisya Supreme Court kala ay ka raiban pintikina baka kendo bat ki marpo kendo haka ni Kejala Meghalaya kadai ka jongki try jaka kanang ban pine pensa ya ka reti ka dostor. Kiway pat kibla ay jingkren haka ni Kesngi ki kentobya Menteri Katnat Puli Puti uba Lakamen Rimboy, Advocate General Amit Kumar, Vijay Joshi naka Jasupara Coal Exporters Association pat kiway. ऐतिहासिक जजमेंट जो दिया है और जिसके तहत हम लोग आगे जाके कोल को हम लोग फिर से खोलेंगे। मेरी आप सबसे विनती है कि हम लोग एमएमडीआर और अलग अलग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो हमें स्टेप्स लेने चाहिए हम सब मिलके काम करें, हम एनवायरमेंट को रिस्पेक्ट करें, जो हमारे लेबरर्स हैं जो काम करते हैं उनके बारे में सोचकर माइनिंग सेफ्टी का भी हम लोग इसमें स्टेप्स उठाएं। ये मेरी आप सबसे विनती है। Ka KHADC Hagasgi Khadu Juang Kadwabaliror Kalaminjor ya lightly ki amendment bill kibatmu ban penkeu ya kitulap bat kiwe ki jingmentoy Jongki MTC. Kumban syukdaw hangne kite ki lightly ki bill lawan radu Deputy Chief Executive Member ka KHADC bapet ya ketanat platingka uba penyat sings aim Hagasgi ningkong Jong Kadorbar. Katkum kita ki amendment bill u Chief Executive Member lani CEM unsayo ya katulop ka ba iway point real laktingka haka shibenai. Kat ba katulop jang u Deputy Chief Executive Member Chairman bat nongyalam kaliang persya lapen kiyo siya ka iway point lai laktingka. Katulop jang ki MDC menta kalong prapakandai hajar shispa tingka. Kaki HDC hine Kesngi kala minjuru ya ka United Khasi Jaintia Autonomous District Trading by Non-Tribal Rules arja khat khandai kabla pintmu ban pinkir ya ka door jong ka trading license. Kumshi benta jong ka jing rakhe ka jing dap san posnem ha ka jing tray kam ki bank hakari ka State Bank of India Officers Association ha ka jingitre lang bat ka Pasture Institute Shillong kala pelong ka program Isnam A ha SBI Administrative Office Bauri Mansion Shillong menta Kesngi. Ha kani Kesngi kumba saupuwe ngot kinong Isnam bakintop ya kinong tre bat ki officer jong ka State Bank of India kilawan ban Isnam. Menta pa inyepe ka jinglong jingman kesun bineng. Kajing shi jing kray kasubineng ha Shillong kalong arpulai 0.1 degree Celsius ha kapor minstep bat katnyo degree Celsius ha kapor janmit. Kajing singam ka haw kalong kendai pulai na kashispa ha kapor minstep bat kendai pusan na kashispa ha kapor janmit. Kajing hap slap kalong lai millimeter. Lakmilinti bakasubineng kandumlo o ha Shillong bakijaka bamarjan kalaru bandan kajing hap slap bakajing tiet uperthan. Syaban po siya bukod yung katup kubor niya pet biyang sa shise ni Kimat Bakongsan. Betag Supreme Court ya kasorkar kami ban penyeng ni kiying bisya bekerpang hapo nripos ni nakabenta ki Mokoduma POCSO. Tau ka KJDC ya ki committee ban kni bnya ya ki jirwit halor ka Village Administration Bill. Pinkuburom ki nokma ka rilom garu ya Menteri Rangba u Konrad Sangma nakabenta ka jingjob halor ka jingkun persya ya ka NGT. Ban minjur ka KHATC ki bill ban pinkiw tulop pat jimentoy ki MDC. Te parlo ka tungi na po siya bakod jang katup kubor jang imenta ka janmi hado minya siyang biyang bat pi lesyay kasi hakajuk ka por kuplay pi baron.